U zadnje vreme jedan deo časopisa je pisao članke o Norveškoj, njenom bogatstvu, socijalnom blagostanju, visokim platama i potrebom za radnom snagom. To je kod mnogih probudilo želju i interesovanje da se sazna više o ovoj temi. Naime, radi se o tome da je Eures objavio neke članke o tome kako Norveška traži radnike gotovo svih struka i zanimanja. Da je Norveška najbogatija zemlja u kojoj se plate kreću oko 4.500 eura i da većina stanovništva posjeduje sopstvenu kuću ili stan i još puno toga. Sve ovo me je zainteresovalo pa sam došla u Oslo, glavni grad Norveške, da saznam kako se može doći do posla u ovoj bogatoj zemlji. Eures je mreža javnih zavoda za zapošljavanje u Evropskoj uniji i zemljama koje su članice Evropske ekonomske saradnje plus Švajcarska. Ulaskom države u Evropsku uniju, Zavod za zapošljavanje iste postaje deo Euresa. Ima li Norveška veliku potrebu za stranom radnom snagom? Ja, Norge har importert mye arbeidskraft fra Europa de siste årene, særlig fra vårt naboland Sverige og fra Polen og Litauen. Koja se zanimanja najviše traže? De yrkene vi har størst behov for i Norge er særlig helsesektoren kanskje, altså sykepleiere for eksempel, og leger trengs det mye av. Og så har vi hatt mye import av arbeidskraft til byggeyrker, altså for eksempel tømrere, murere og ulike sånne fagarbeidere i bygg og anlegg, og fagarbeidere i industrien som sveisere og lignende. Koliko je bitno poznavanje norveškog ili engelskog jezika? Språkkunnskaper er veldig viktig for å få seg jobb i Norge. Særlig tenker vi innenfor helsesektoren, så er det nok veldig viktig at man kan norsk for å få jobb. I litt andre typer yrker så kan det holde at du kan engelsk, for eksempel i industrien. Men hvis man ikke kan hverken engelsk eller norsk, så er det veldig vanskelig å få jobb i Norge. Ko može da traži posao u Norveškoj i koje su pravila? Hvilke regler som gjelder, der vil jeg nok anbefale at dere snakker med UDI, som er de som forvalter regelverk i Norge, og som kan mest om disse reglene. Direkcija za imigraciju ili norveška skraćenica UDI je centralni organ upravljanja imigracije. Direkcija za imigraciju olakšava željenu ili zakonitu imigraciju i obezbeđuje onima koji ispunjavaju uslove da lakše dođu u Norvešku. Du må i utgangspunktet søke om jobb fra hjemlandet. Du må ha et konkret arbeidstilbud om heltidsstilling etter norske arbeidsvilkår. Alle må ha søkt og fått innvilget en arbeidstillatelse i Norge før man begynner å arbeide. Kada se radi o ovim zemljama, da li važe ista pravila za kvalifikovanu i nekvalifikovanu radnu snagu? I utgangspunktet ja. Forskjellen er at faglærte kan søke om arbeid fra Norge, mens ufaglærte må søke om arbeid fra norsk representasjon i hjemlandet, via norsk ambassade. Šta je bitno znati pre nego se neko odluči da dođe u Norvešku da traži posao? Det man må huske på at Norge er et relativt dyrt land å leve i, så det kan koste mye å oppholde seg i Norge over lengre tid mens man søker om arbeid. Man må selvfølgelig også ha midler til oppholdet og nødvendig sykeforsikring for hele perioden. I tillegg så tror jeg vil oppfordre om å besøke hjemmesiden workinnorway.no, som har mye informasjon, veiledende informasjon om hvordan man søker, også med lenker til sider hvor man kan finne ledige stillinger. Norveška je zemlja sa preko 5 miliona stanovnika, gde je nezaposlenost 3,5%. Srednje bruto plate su oko 4.500 eura. 76% Norvežana posjeduje nekretninu od kojih je većina pod hipotekom. Stanarine su u proseku 930 eura mesečno, dok u većim gradovima ova cifra prelazi preko 1200 eura. Cene potrošačke korpe također su visoke. Hleb košta od 3 do 6 eura, mleko 2 eura. Ako želite da pojedete nešto, računajte da su cene prilično visoke. Tako da, na primjer, u nekom manje otmenom restoranu ručak će vas koštati između 20 i 25 eura plus piće. Zato, ako se odlučite da krenete put Norveške, naoružajte se dobro znanjem engleskog ili norveškog jezika i ponesite dosta novca.